الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على من أرسله الله ورحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الحمد لله قولي ديني دنيا تنو قولي رت الحمد لله يا دشفني خيوانين رادوبتو ديمو نمني ونتي والجالو بحسب علمه بنفسه وعلمه بربه أكيف بيغت أكربي سابيغت إبادة خيسا نمني هنغنا والجالا فوائد من القيمكم. من عرف نفسه عرف ربه. ربي خي كتين بيخا أنا كتين في بيخا جتشتي أدبيخو قبدا غرغرة قاعدات أنا دبتو درة هو النسي فيتو هبو ربي واسيلا في ربي رتي ندو ميسيتو في نجايبدو إرا أدبتو بيخو لقبا قبروت ربي رتي فنيان أولين قبني إرا أدبتو بيخو لقبا ربي راني أدبت لبوتي ربي ران أوركتا الإنصاف مع الله تعالى. قبروت ربي الرأي وما ربي الرأي أوركتا وما ربي ميلا جلا ودتلا الرديم ودون تين خناني والجالي هنديسا لال تكومتا كوفا آية تكوتا كوفا كراكا وتن أنا ما هذا أنا ما يمكننا خطبة جمعة دفوتي فين كوبيسة بيكر وين أما جودي مكننا رابسي ده كنا ما أكنا كنا لا تبي أكنا نجي شو كيدرانو تون كيسا رابسي ده ما جماعة ها أسرت ربي خيمالين بيتا هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. رب أبدي أزلي كما قال الشيخ الإسلام أبد جرات هذا جتشودا معنى آياته تاك وأن ربي ملجر قوتون قويا خيسا أفا أمما جتشوخنا مكان أمما كن دبما أدما مكا أدماتي أمما ربي تخني تهنجرو ولولا إيجاد الله له لم يكن شيئا مذكورا. ودو ربي نسار كمسيسو فدوباتي إسار كمسيسو ربي جراتو باتي إني هنجرو صار رجرا العدم كثمي هنجرو وانداتون قبو قوتدو بران أصلنتي يدرف هنجرو دبتا منتهو واني فارو رجاء واني صدر كيان نانوتي ينجرتو أصلنك يأتشن ناجبيزتا أبد جراتا ربي خان ربي نمبيخ أني هنجرو إفي نمبيخ ديبئه صفة ربي ساتين بيه خيزت واحد أحد صمد منفرد تقما لمامتي بأسمائه وصفاته دلقا دلقوفي أكيتني في دبة التس خطا بهذا إساقوفا قديدا إني ذات سا خيزت تقوتهاتي دلقان وقوجة تبر دلقان نافي صفاوي مخلوق الله يامنا بكر وانا اركم سيسس منفرد به اتن بچابها إساقوفا قدي واحد في ذاته ذات ساقه ستقم على مامتي برقل والله أحديث كنا الصمد وان اتن خباب يخنا خيسا قدنا اتن خباب يخنا خيسا دانقان كبوماس الذي كمل في علمه له الكمال المطلق كما قاله السعدي هقوني في رب ذات سا خيسا تقو لمامتي جت وان قدو خيسا تسخ اتن خباب هذا شريخا قبو وان اتن خبابات شريخا قبو جن خنا خيسا قدنا فارود بن خنا خيسا دانقان قبو يجو صمد يجو تفسيري تقو أدو البيان ابن كثير صمد له كمال لا نهاية له أما مالين بيغمه ربين قدنا خبابها وان اتن خبابه خيسا دانقان قبو ونجا هايا كسدات أني أكانوا ممت فقيرة هاجما جيتو في الإيجاد والإعداد والإمداد
haarawan na uumuu na eegaluu keessatti haajamaadhaan taakka eegana eegale khayriif na qopheessutti haajamaadhaan lama yoo na qopheessee walittuu na fide walin naa dhaabutti haajamaadhaan sadii maqaan faqiiraa kun kana ibnu taymiyaa ibnul qayyim fi saadii takkana jaa madaariju saalikiin ibnul qayyim hanga haajamaa achi fageessite rabbiin guddinaan hanga hophaa bahaatichi fageessite na wajji jirtanii eegalee fo laal akkasan rabbi kattiin beekaa jetteeti faallaa asiinichi deebitee uumaa rabbi kattiin beekaa jechuu jira beeka faqiir haajamaadha waa meeqaan lakkaa'e jammara eegaluu gaariif si qopheessu duniyaa haa ta'u jirumaa haa ta'u nyaataa dhugaatii kee wal gaxxamsiisuun walii qopheessu hee jirummaan teetuun karoora deebi'u walii qopheessu kun kana jaama deebi'ee ijaada i'daada imdaad fuulduraafis itti ida'u kuyyoo isinii galuu baate macarrashaan isa kana uumaadhaatu hundumaa akkanaa beekadhu antumul fuqaraa'u ilallah isin rabbitti haajamuudhaan sun hiikkaasaati akkana an jammararraa nakaasurraa qabee hanga arraatti haddii hanga rabbitti haajamu siimu falaa takilnii ilaa nafsii xarfata caynin walaa aqalla min zaalik kara lubbuutiyyaan an hirkisinii na eegaltirraa hayyee duraan hin jiruudhaami akkaan hin jiruu keessaa gaafaan hin jirre harkan qabneettiin arrallee akkasumattiin jira wanni narraa faarsan uumaa rabbiirraa wanni faarsitu hin jirtu wanni rabbiirra boontu tanama rabboontuun hin jiru adamaa dhabama sanirraan sossoonee falmutti hin jira kan jechuudha akka beekama kattiin beeka rabbiin abad jiraataadha akkattiin if dubbatee fi akkattiin if faarse keessa jechaa kanaan kophaa bahaadha hiriyaa fi shariika ittiin qabu waahidun ahadun samad akkattiin rabbi beeka uumaa rabbi akkattiin beeka garaagarummaa rabbiitiif makhluuqaa khaaliqaa makhluuqaa beeytaayii uumaa rabbi takkareebuutti dubbanneesan daangaa maal gootaaf yaa rabbi kara lubbuuti yaa nan hirkisinii libsannaa ijaa hanga libsannaa ijaa takka waan sanirra xiqqaallee nan hirkisinii ahaa gizuma hundaa usiinin jiraadhaan jechu wannin naaf godhe juu hin jiru maqaa aalamni kun sossoohuun akkan sammuu xiyyattiin amansiisuun maalittiin hin beeka gizeessan laa hawla walaa quwwata illaa billaah sossoohinaa fi humnaa fi malli haala tokkorraa tokko sossoohuun intiqaalun min haalin ilaa haal khayri sharrirraa gara khayri hee humna waan sanirra qabaatu gosuma feetee'u laalli nafyi jinsi inda ahli luga haruma feeteenuu qottu laa hawla walaa quwwata illaa billah amma aalama kana maqaa kana guutuu irra katabeetiin kenneef ikkattiin beeka rabbi yaa uumaa akka inni itti bobbaasee galchu kamittiin beeka yaa hayyu yaa qayyuum ifiin jiraata waa hunda inni jiraachisa qaa'imuun binafsihi ifiin dhaabbata muqiimun ligayrii waa hunda inni taligaa isiitiin dhaabbata aalama kana katti dachiisami waan kownii rabbi malee jiru sammuu keessa tanaa dhufte hundarra maaliin jaan yaa hayyu yaa qayyuum abad jiraataa jiraachise ifiin dhaabbataatu taligaa kana hundaatiin dhaabbateen jaan akkattiin beekaan jaa uumaa rabbi akkattiin beekaan jaa agartee asirra deebi'eeti yoo khayriin isa tuyite awwalun aakhir ka hunda dure waan godhu jammare saniiniin faarsa meeshaan abba qabdi chittiin deebisa gaafa lubbuun na xawatte dogongoraa yaa rabbi na araaramiin jaa maanoon tuqini akkanuma adda eegaa deemganaati umrii teetitti akhiraa gaafa dhayite namni tokko dalagaa isaatiin jannatan seenu hoggaa juu nabiin keenya sallallahu alaihi wasallam jannanni uumaa rabbiiti dalagaan tiyyaas uumaa rabbiiti yoo tahees uumaa tana keessaa hakkaan harkan qabne haaliin akka laman jiraatiin akkaan beekuttiin jannanni xiyyaa miti dalagaan in dalagees tiyyaa mitiin beeka wanni narra wal fakkaate kana keessa jiru qaanfiif jechan jenne haqiiqumatti namni dalagaa isaatiin jannatan seenne li'annahu ibaadaan ati gootes meeshaa rabbiiti jannanninis meeshaa rabbiiti
idduutan wanni sina kun jiru haa amma waan alhamdulillah ibaaraan biroo alayhi jumhuurul fuqahaa irratti hafe kakana malee jiru baaba mubaadalaa wal jijjiiruu hoodhoo kennittis hogguute meeshuma rabbiiti meeshaa rabbiitiin hoo jettee jijjiirtaa wal jijjiiruun ta'u ibaadaan tee meeshaa rabbiitii kophaa jannanni meeshaa rabbiitii kophaa maaliin jijjiirta baaba caalmayattis gizee deebite zabana hanga xiqqaa tokko ibaadaa goote biyya rabbiin abadiyyummaa isiidhaa kenneef kullu man alayhaa faanin kajiru hee abadiyyummaa isii kenneef jira biyya rabbiin akkasi kenneef ibaadaa zabana hanga tokkootiin khayrii taana tana waliin jijjiiru hin ta'u akkasitti gaafa tokko waliin jijjiiru gatii walirra qaalii gaafa tokko lachuu meeshaa rabbiitii uumasaa isarra gatiin godhinii harka kanarra gatiin godhin lachuu isaa uume gaafa tokko caalmayattuu waliin galu gaafa tokko ati idaadhaa sirra jira liqii jaansan haqaa sirra jira haqa ibaadaa si goosisuutii fi haqa khayrii si laaffisu kanaa hungalchineeyii tana fiddee rabbiirra gatii gootaayii gama birootiin akka birooti yaa boleeyso ana atqaakum wa akhshaakum lillah ani irra rabbi beekaa keeysanii nabiin keenya sallallahu alayhi wasallam waan galeefi jiraan sii galtee qabu هبوك كسجوسا وهم بيخي إنه رسول الله بيخو ما قباه سلاي موقع في بركة ربي نوحاكت ربي نوحاكت أتي لال أكا فرد لوغمني أركابت خيرين أقا ربي توفيق أسيخن الرئيس قباه إيمانا سبيري جروانته بيكم سا سنگتو كوني أغيسي وانته الرئيس قباتو صلاة خيريس تلچا ديني فلفاناس تلچا وان تولا خناس هما أبو دبين توا كنا متيف خيست جتة إفلوركا من قدوم ما يدو تنو من نمد الدين تابر ربي غيتي في خيري نسد ليسيسو خنا يدوتي وربي ملي يامني بواف جتشا سيار كايس بها نمجي جرتيمي كاچا چولي نمجي جرامر بارك الله في كاسومان اتفو في التلافين هي ساعتي جي جيچو جرني خطبان کے اکا فی اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ